kajing keren ke jonga kalong baik kapasiti jonga ke spokesperson jonga sarkar de bat ya kabanga keren kalong based hak report ba ngalayo naga Department of Urban Affairs Deputy CM in charge Urban Affairs masnya bahalang dahar ru ulai ikaju ika statement de bat ngilayo ya kajing etrai rengkat jong ki hokus ki babun dan rehanu nuka kam nginam laban persno tenan bat persno bahalut ya barok ke proses ke mapi ihi la indicate area wise zone wise kat no ki ban let chano de bat ngin penting kenaru bagi facilities ke baki yo aket khambha banyak ka baki yo menta nalor ba kumba kalau menta kedai ka jingma ya ka yat ka yang pi nang jur ki crime ya ki pedestrians de kani kan anang bu susu ya kajing na kajing khapnya jong ki surak ki jongi plai i kajing jaw kajing plu yeng ki ba mla bang petsange ala ne ka suki ka response time dong ni na ka daw jong kajing khapnya ba kajing don jeki hawkers de bat ka deiru ka part jong ka relocation plan ka ba nadu ka ministry ka labu ki guidelines ki belong very stringent kiba perking bahagi ni guidelines ngilaya ilang baju gitu baru nak kadang-kadang kelak simpur hidup kat ni dengan ngaj baka good sense will prevail dat baki ni try rengkat namar kadehi na bentak interest jong ki pai ba lang baru kumbaki kidan ka hok ban kamai ki nong ya kijat ru kidan ka hok baki nya haki lenti haki footpath klem bejimit dan bentah vending committee gamdan bentah haga vending committee nre haba pi ki media pi klianga ngakran in my capacity as spokesperson of the government of Meghalaya ngakran bet kumta bat nganum kran in my individual capacity namar ngakran bet hak information ke bang yo naga department concern ke Department of Urban Affairs